Le swafa al tama, ma le alo, ma le anganga pa ia. Ia whātasi le lima o tau. Le aso nei na whai e le li i tātou te oli oli. Mo mua o le langi i le tala fia fia. Le aso nei na whai e le li i e au whanga poto poto lo tātou matanga luenga. Le awhionga le tamapule, Father Casio, Father Andrew, le au whainga luenga ngā lurue, whionga te a kono, e mua ia mua o ai, o whai mele leile atua i o tātou loto i whale tangata. Le aso nei tātou te oli oli ma fia fia, fio my sister provincial, fio my sister principal, fio mai le ainga ta mai tai saur sarisio, e mua ia mua o, e tāle mata o le vai, e toi whaale leile ele i vai loa. Whautu ngā tangi a wā a o onga. Ai mai se le kapite a le tātou e kalesia. O le aso nei na whai e le limo, tātou te oli oli ma fia fia ai, wā fio mai le tu ainga sā, le tu ainga sā le sio e lango lango ma apuki, na i o lātou tua whāwhine. O le lau mua nei po le a onga nei St. John Bosco Primary. Nei vaenga o le tātou puleanga, mita mitanga o iai se a onga Katoriko, o umatu Limasao, umatu Mari Center, umatu le nofoanga o Mai Taisa, ia lewa, we turn a new page, whaile nei, lau mua le nei a onga, ia iai se a onga le piko whapea, o le motu nei sa la whai, ai mamalu ono ele a vailoa. O malaya nei e malu pui puia i nei palauli. Ia, le tala fia fia, fia mai la ia, fia mai pa ia o le tātou tamama tene o le red, le pito lea, o le pluma le white le pito lea, tātou lima fatasi. Ia, fio mai foi au nga whaapae langi ta mai tai sao le tu ainga le ngasa leta mai sa fotu fio mai sista ia e se o misi ia e koe waku se skaim ia a kupu mai kamali ma whaila unga o le kako ngei le ngofa piko ngu e fia sau mai maoka ala vai ko muli vai lo ngei ia o yenge au sili mga ukava o ile ku mai so soange mai sili nga ukava ia afio mai o mai le ka ko faia le ngei kaulanga pa ia e aver faf kai lunga aver faf kai le ngei i ku malo i palaudi a wa po le ale ka ma fainga ka po sa a le lango sua kupu mai e kamali mwhai launga ka ko ngunge ia whainkale sui ki a ka mai kaisa ia waka mika e ngea so e whaide ngei me ka kala ira ka ko wa onga St. John Bosco Primary ia e le skongi nga le atau Bosco a ma nga ia ko nginga le ar ki ngapa ia ai mua la van tatou to ele ma fato es fai atu le tu e fa mangalo tatou teimi tatou te paie ai teimi tatou te aunga tai
taimi tātou te musu ai, e vai malima mo le atua malana tala lei. O te tau i le atua, le ona le manauma, o tua salama i mawhawhaua. Ia alofa mai a te tātou le tua e ona le manauma, pa ma ngalo tātou mai a tātou wangsala, ma tai tātou i le ola e whaavavau. Tuai mea pito alo tolu tasi o Ianuari o le so o le sulufanga leo Don Bosco o St. John Bosco sulufanga fai leo tamaita i sa uma ma le awos taulanga o le tuainga salsio iai patele falfa patele sinapati patele pida patele Kevin tamaita i sa uma nei o le lato feast day nei o le au ainga o le salsio, Salesian sisters, Salesian fathers and brothers.
O ngei foi e sufanga o pakele paseli o ke vanga 25 kausanga i le kofinga pakele vise sio mulianga 25 kausanga ia e momoli e foi nge ma ngai nge yasu ka kalo e mole ku ainga salsio la ko piko la au mo ka ko puleanga ia le fubo koe apa mai e faile nge ia onga St. John Bosco i ele o le kākou ngunge. Ia tātou tatalo. Le ali e whiwhinia John Bosco e vea ma whaia o ngō tūpulanga. O no lana ngava mo tūpulanga talavou. Ie whātu mulia i mātou. I le lofa e peo le lofa e sosoani. I whana witi ma tūpulanga. I na ia ola whātu tua. Ola le whalo alo. Ola le lofa mo oe. I aso umo le lātou. O langa talavou. O la mātou tatalo lea. O no ke li solo mātou ali. E perilo na mta upe se fulu. Fola fola le fai upe tolu se fulu male lua. E o atu tolu se fulu male iwa. O le matua. Awa le lafo ai lo au tau. Loto tele. Awa ua iai le tau e tele. Ai o tau manatu I aso ana mua. Ina o wha mala maina o tau. Na o tau ano sa iai I le tawa tele o ti ngā. A wana o tau wala lofa mai I e wano ano atia. Ma o tau ano sai I le vetenga wa o tau aloa ma le oli oli. Ina ua iloa e o tau. Wa iate o tau le oloa e sili o na lelei ma le tū mau.
A wāwā o ngā ia te au tau le ona sai. Ina ia maua e au tau le mea na fola fola ina. Pe a uma o na whaia e au tau le fina ngā lo le atua. Ai ola le ami o tonu i le whātua tua. I le malea, atu umuli, e le fia lava lo loto i a te ia. O le upu a le alii. Papa tama mai
ngolia pa ia marek. Luluina ele tangata le saito ele moe fo yo ia tupu le saito na le loa pe na fa pe ia ui feta la ia te foi o le malo le atua ua fa pe o le tangata ua na luluina saito ele o moe fo yo ia ele po maala ile au ua tutonga ai le saito matutupu wana le loa pe na fa pe ia ua tupu fua ia ele ua mua na lau no o lea ilo na funga mai muli ane foi ua iai saito matua afu le saito na sele loa lea ua o yo na po e sele ai feta lai atu foi o ia se ase mea tau te whātusa iai le malo o le atua. Se a foi se whāta oto tau te whātusa ina iai. I tusa ia ma le fua o le sinapi, a te tō ina i le ele, le sili o na lai titi fua uma e te tupu i le ele. Pe a te tō ina fua i le tupu a e lea, wa avea fua i mala au tele, wa sili la uma e afi, wa fai fua i ona la te tele, e mawhai e manu whelelei o na momoe lalo o lona paolo. O ia whetalai atu fwoi le upu ia te ila tau i whata oto whapena e tele. I whata tau i mea o mawhai o na la tau langona. Nā whata oto na ia whetalai atu ai a te ila tau. Ai peitai na ia wha malama maina me umai o na soo i tua. O le tole le leli. E makale kako whasoa ile upu le filinga ma ngai ele aku o le upu le o le whafkai le se me sili Samoa e me se kako kakoliko o le angava e sau le loko ma le faku le fie fai le upu whawhakai. O le aso ngei. O ke fie whawhakai a pākele tāsion pākele enti. O ke fie whawhakai le kai fongo, le lau, le lasi le ngofo a kofi, o e kāle sie fia. Aro kai fongo ma le lau al kako makanga ruenga. Kai foi le ngai o kupu man whala pai. Ma e mana o team. O ke kai foi le loa man lasi. E le kupu fua le atsor ngai. Wao le a. Le a fio mai o kamai kai sa. Tamatalena, Iutita, Camila, aele ai te lango a kākou, ele a tōti no wātau siri. Whawkai palau, le wanga uloa a maka mai ai a Umasau Mari Center, le whankako o le moku whaile pāla le, e le I alo ese le nuu malala alwhanga me. Ia le fau koe a maka le sui foi. Sui a kanga e kumai whawai I au ngā ele mga whangua I a kofai fua mai. Ka kou ke lulu seiko pepe o le vangelia.
Ai ka ko ke kakalo le kalasia le kua ia pau, ai ia fua mai, ia ola, oi, ai lunga e ola lele pisa fai le lo. Pai whare lei ngaula ko fau le se. O kala mika kala lo wenge ka mai ki au ma pe ngal pau alea, I'm happy. It's not the quantity, the quality. Ia palauri, pakele, au whaingan wenga, ngānu rui sosoangi ki a kongo, o ke kuwaku ka po sai o kou au ko ke kausi ai, maasi ai, ai au ko ke sue ia konga ai e lengi ia konga ka po sa, to ia konga mai a, walanga, e lua lau lua, au ngofo ke saua wale aire kako i kua ai nga whapea, mai maa uele ele, ma whangua ma whale a onga, ia waila lau koe ila mai kama. O mai loa kako uoe a puki ka mai kai sa ia ola lea onga lea, pe on kou whaia iau ni masao, Mari Center. Ia, aua foi kako whai kio ngai ka po sa ia ngua o mai, ka ele waima, ka kau waima, whai le bori le wole ola i kako meanga, ka roi foi o kou kupulanga lea vai le waima, ka kai ka po sa e bori. O ka mai kai sa sio, o ke le pelo, o le ola i o lako a onga lai le awa, St. Joseph. Kalo ai foi ia kako kamau ka oko manolo le fionge arpaki e waku i manolo le lai ele Divine Mercy Primary School o kau koa ku kako mukanga luenga o le manga ia fo ia le aunga le ia papel ia walu ro ko kuli ka po sa pe au mai ka ko i pano ile ma fo le asonge o aula whafkai kakongu, pakele, leo whaingaruanga e mai se lava le kako laulau le ngofo a kofi e fia, me se foi vai lo ngei, whafkai kapo sa le ua kali kako a kofa, kalungo epic pom, kwa yoki ar ka pike kako puleanga. Wo walo e whai kofsio e oku ia, e lei loa fai kofsio. Ala feoki e le koe loa fai kofsio. E uma loa fai. E kaka lau te mai sa onta. E manatu al tau pou e lengi mea ngai fai kofsio. Mea ngā wo fia koe o mai. Pe kou ke le popole ai kako mea o kako lo. La mako kam fai mo kako sa koe a ole ka pike ka maki ngei. Vai kalako pala ui leang kapu e makaka le aisa i leo le vangi le. Ala e kuku e whaakari le aru le ba ar skulu ai aku a whao o male ba ai. O kele no pega i ni pala ui leo kele i whai kalako e arko kele se furuka avale leo. E la ve e le kako falsana le i mga whai le leo. Mea la ngā kako mai a puki whangau whai le loko a whiaf. O ke le whia lei au kou. Whak sister, e a mai. E maanga ia le mai. Paore me maanga ia le o makolo. E mauan misa ia so uma. Whafkai pāke rin pāke. Wau le au wa. Every morning, malolo le. Ia le o mai whangi. O le meha le kasi. A maka le aso ka mai kai sa, le misa. E iso mako pakele e fai au loko e manolo e le ni misa. Palauri fai kako misa. E salma ko misa ngal ko whaka ka ngai. Kalo fai a pakele li fai misa. E ale fai misa ma. E leanga yo pakele le misa, ale fai misa, ale o whaka. Kalo fai a pake.
Ia leo whea pake o koe whaingisa I whasa ai whai le tiapo ka po sa le tumu e kau le ofi tiapo. Ia ko mui fwe la i. E la avi ukara. Ka koe o le angamo le aso nei. A mai ko walo ma whangau le a onga le whai ka pike. Wale maa ngai o St. Teresa. O ka le kumo le a onga ia sa foku la whai. O ka le anga o safo. E le o. E wha mai sista pule a o e o le pulanga lua wha mai e kau ngō fie. Ai le whai ka pike pulanga lua. E whai le a onga ka po sa. O le mea ngā lau ki kau whai a ui e whai le ka pori. E o mai whaalo ma whangau e o ia onga ngai. O ngai whai ele ka pike, ka api iti e ka pike. O le mea la lea vai le makua o ngai whai kofisio. E le loa lau kalsalmo. O ngai lango whai kofisio me lau mkua bui bua ngano. I'm sorry teacher, tanga le pau ngano mea ngai o whai. Ia. O lauli sau mai oi. Mau ka vai e kau I maoka. Ule I loko le ane la whai maoka pe e kaka maoka le la kua I mea la la kua I. Kau ma fau pe whai sa pe ku uloi lalo ai loko mai wha ala le au loko ngā. Ia. E la whai lau whaakai a tau posko. E ongar fisteinge. O Pakele John Bosco, pau alo nga ia mea ngai le loko. E lulu le saiko, I alo ma whangau ia fua mai. O lea mea nga whai e lofa I ka mai. O le winga ngā o le sangako lea. All his life e whai mea inga ia ola manguia kupulanga. O le winga ngā sangako le whaas suafa ai le kako lau mua fōu. St. John Bosco, inga ua whaavea ma sangako le kalesia whamai pope, o le patron saint, a ka ngaka kupulanga kalabou. O le patron saint a ka mai. Ai le se patron saint en ka mai ke whaile loko e kalangoa ma pisa. Ia, ka mai kaisa ko mamaya. Whaafkaya I ka mai kaisa e maise le kokolu. Le principal, ma le leader ya makalenga ma Kamila. Ia Kamila ma kua seki al ke kire. Seki a kapo sa le awa alea. Ia ko mamanga manguia, palau. Whai maasi kapo sa. A whai whaalolonga al piko umana ngu whai ni whaalolonga I kapo sa. Langa aia mangkua I fo meanga whaamole mole. You know. O le mea leo whaalonga I safo. E le anga le ngu. E lo e apuki ngai kapo sa. E whailonga kapo sa fo. Sa iais kapo sa ngau. Ala ua ku ngai kapo sa I o avela ko along whangau le. Ulanga lua mai ele lei aku whai a o ngana I o. Ia, lo whapulasi ka ko whai a o ngā uma. E o mai whai au lei o I tau posko e whai lako wasenga mariko mui I le ka ko a o ngā makua I. Paka mai ki le ka pike. O I ngei panauni wa ele vai mai ngai o le ola I o le pinko ai whaku le loko e le ola. Ia le whai kupu mai ka mai ki a whaku. A whatu whalava mai woi kai māngai. Masila poa ma le masila kiki woi kai māngai. E whaku loa le kalo I on. Kaskolu kai au mar kaskolu le whek ma le loa ma se mea. Matu wae. O St. John Bosco e mo alo ma whangau. Mo ka mai. A mai ka mai ki le ngar whangau ma mai a makaka ko preschool le kene. Lau whai ka po sae. A wal whai nkau sanga lau mai ka mai ke whai le preschool. E whai whaavavau ka unka le pusa mamoe. O le uongo se lau ka o le pusa mamoe.
Ia, wa lava ia whaafikai le kua, whaafikai le au whaipesa le red machine, mai vailoa, whaafikai le au whaipesa le blue machine mai paala. Ia, ngā le whaafikai ar mea so, kako mai loe a puki ngai ka mai kai sama whai whiwhia, le happy feast day o sulwhanga ngai, le aonga ngai, whai le asor ngai, kausanga lava le askol kasio yang wad. Ia, a lea kako a aonga le vai aso lea. O le sosuangi foi lela au mai I wha ala e whai aonga. Kau e whai aonga fua I le aonga lea. Wa le inkupe kau a makaila kako a aonga. Ia mai ko walo mafanga I e ke lela o sosuangi I le aonga ngi kau sanga o ngole ko a kau a maka. E lima lo kau sanga le aonga, ia e longa e aua o le lima o la walu le alu e ke au fuma. O fea le pepe. Ma moe ama fea ko e mana maka. A lea lau ke ola o ke promise I ka mai kaisar, ka skopa ia le ko kolu e ngā lua I kako alana whanga. O ke back you up. O le ame ma ngā oi. Ia. Ai awat fa mai whakau sko ka wale fōu le. Ma ngai ki kilo me rule. Ma ngai ka vale a makai ele fresh. O ka vale ai a makai ngā luenga. Ka ma ka vale ka po sa alma pāri pa ule awa kedi. Sua whatamā le alu male ngang pa ia. Tātou tūtūla I mō tātou talusanga whālawa I tele. Mole tumapa ia. Lona se kumalo loina le fino fasili le ngam. Se foi le senga o e po. Tumu pele la tu fale nganga. Wale te tinga leanga te jas. Tatu mulenga lele. Vele tu insa. No fuvotu. Na tu uma wo fuina le suifua. So se unanga le kalesia. Ngiele tua papa ina tu pinga umo. Wale ska pinanga o tangata mo fu yatu le ola I whaavau. Tātu mulenga le. O tai o malo umo le lalulangi mai se tai su tātu. Tātu mulenga le. Tua ila tu umalawa ngase I tino le nganga ma le mawhawhau so se tafa o le lalulangi. Iei whamalolonga mana alu tātu. Tātu o lenga le. Talo whakatoa mo le unga o le so, le anoa whale iei whanangei. Mai se tu mai te sāma I lātu uma, ngā luai whawhai le leina alu whanau. I poto salalau mai se le sui whale ngana. Tātu o lenga le. Toa mo la o staulanga, na tuina la tu. Luas fulima tu sang, se dio, me se foi vi se sio. Mai la tu umalava na whawina I le so. Mana pele la tu ngā ruenga, wale whaalutanga o le larulangi. Tātu o lenga le. O le tongina le laumua, o lanu o le tina pa ia o le pluma le white. Ia. Pi peta mai tim whai a onga mta mai tai sār tina pa ia. Maria ngā malu lo Tātou o lenga o malawa, o no ke liso.
lo tātou ali i. ai o le atua i o tō talo nei e Kalileia la tātou kaulanga e le atua le tamae o na le mana uma. Le tamae a ngā lofa o mātou o mai anei mea lofa mori whamatunga o St. John Bosco. Mori mau i lau kule mamani. Vele mana o le nei tali swanga, mātou te mauai lau whaotanga. Le mātou o le malea, o nau ke li solo mātou ali. Ia
whawau e ole malo simulawa e mimita e mātou e whawhai atu e o nau keriso. Ue tu asu le kalesia le nei asu tele whamati John Bosco pa ia ue whaafia lo nau langa pa ia ai meitele nau nau i tūpulanga taravau. A watu a onga matala inga tau mai pea le pui puinga ina ia ola le whatu o tua alo ma whanau. Mapuanga ia mātou whatasi ma ngelo, male ka ngelo, au pai au malelangi, au lātou suina la lātou pese whai tumau, o lovi inga. Toto le whenga fōu ma le whāwawau, o le a whāmaringina mō tō matangata uma, mō le whāmangalo ina o angsaru. Iau tau whaia le nei sauninga, ma whāmanatu i Aotearoa. Ina ia whātas ta sia i mātou,
i le mafutanga e tasi a le anganga pai. Ia e manatua, lau e kane sia i le lalolangi atoa, ina e mātou ola i le alofa whātasi ma leo skufalo mātou tamapa ia, mo sese vitoli o tui lo mātou e pikupo ma le itua ingi sau. Ie manatua mātou uso mātou whāpini, po i atu lo lātou māgagonga ma le whāmangoi le toi tua. Ie talia i lātou whātasi ma tangata ma li li uma i le mālamalama o lawaki. Ia lofa mai a te mātou malapa. Ia mātou au ngā mātou tā wai whātasi le oha e whāpapau, ma ria le tinata po le tua, Iosef pa ia lantani, whātasi ma apostol ma le auka ia uma. Ue na whātinuina lo pina ngaho i tukulanga uma. Mātou te pia pii, whānene whātasi ma i lātou i lawa pio, e a lātu luango Iesu Keriso. Le tamama mana e, ono ia whātasi ma ia na ia te ia, i le mafutanga ma le amanga pa ia, o le vinga ma le maru ato e la wafio, i le whāwau, whāwau lava. Le fio mai o le mato Paolo Iesu Keriso. Atu ia te o tau lau filemu, o lau filemu o te poa ia te o tau. Awane e sila sila ia mātou wangsala, a le whātou tuo lau e kalesia,
au mai a mātou le file ruma le tase o lo malo, le awe soi fuai le whāvavau lava. Ia ia tau tu mau le alo Keriso. Tino male toto ke liso e mau mai tātou le ola e whāwawā. Amen. Oh
Sorry, Sister Tulili, anga ile iloa kule pou. Waka unga ukapo sanga saleka, ia Sister Tulili, le principal St. Teresa i sa fokula fai, ia umanga ia lela akolu ka ko a onga, Sacred Heart sa fokule fia mai, ka mai kai pule, fia mai ka mai kai pule o St. Teresa sa fokula fai, ia. Whafkai loko e sau Sister Christine alu ka loko pope sa foko e o mai le a onga o le usa o alme ko e o mea o kounga e onga ngu o le wanta sen ka mo ka mai ke ka mo e le a onga lai o Sacred Heart ia tita le ka mai kai pulo le ka ko la mua ia ko mama na o kolu ka ko primary school i sala fai ngei ia te koe maungis ka po sa ua levanga request mai samala e ulu i se lako wa onga primary school ia e fai fo e ngā e le lopo in ka po sa e o samala e ulu panga ia i o lea i e loko a le uka koe o apa laudi e koe faule ia malai ngei vai loa ia kulou lava pa lauli a pe fai lau kala i ngei le piko ngu po le ngu vai loa ngei ia ko mamanga e whaika ko ma pui pui le loko a ka mai kaisa wha mole mole malai e fioi wha singa ma aloa lii fonga ia sa lilo mai ava ia lalkai au ka ngā vai ama ka a ma upi ake oe palau li ol pule ia e uso ka sa foku mai ngei lilo mai ava sa foku a sa lilo mai ava ka ko o le kenge ngei al kama o ke le lopo le kama o por kenge ia a lilo mai ava al mea kas ia ku waku ngai ka mai kai sa mal ka ko lau mua mo umo fai ka posa ele ai ase se o pulenga ngei a wa ke ka alo ngei le e maman ngai palau ia le ka fia ia ngai ka posa ia a o vala fa ali fu le fia e ai fa ali fu foi ka mai kaisa ai a fai lau ko pai fai ko pai ele ka uma fa ko pai ka posa ia o kala fia fa kailanga ia mo le valaulia ia o ma ko nge o mo folawe fa longo ai kupo ele o mai songa o le a fa me ka ko ngau ka ko o lai fa pa ia le ka ko fa le a nga fo ma le mau ko ka mai kai sa ka ko li wai lol vai o singa fa longo e vid ka ma fkanga ia o le me la ku o nga me manga ia fa kai ka ko ai nga pese luo e me ngo ma ke ia ko o fai pes ko kele ia la ngofo ele pes o va kunga nga fia o nga la e pese fa pe anga sa wanga kamale ka kala nga ia me i usidi ia ele ska fale anga se ko anga o ia o nga pes ai le lo ku mo ele me ai o mai ele lo pes laki a le o fai fe au ia ngin ka ko ngu ia kama mkenge o le blue ma le white ko wa ai ni ka mai ko le ka a ma ka le ula va vale a e ka fia pule ai e o mai vole aso fele le ma ka mai ke fa le ai a ma ka fa per me a ma ka ai al wan fa per ka ko me o le ma sangi ka mai ia tatou talo le ali ia vene misali o matou tali ele sulufanga o St. John Bosco o se fianga e whavavau le nei lau mua fou i e whapa ia ma whamanuia le latou community ia vai malima tamai tai sa whaia o ngā malam whanau
ai mai se le lango matua. Ia lātou maua le angava le sulfanga o le aso, o le tātou angava tau mō tupulanga ma whānau iti. O la mātou o le ngalea, o no keli solo mātou ali. Ia whātasi le lima o tau. Ia whāmanuia mai le tua e ona le mana uma, le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Ia o tau ni manuia ma le pile mo ke miso. Kako sauninga, whapaianga o le kako whale aonga fau, wa le makwa fau, wa le mangai. Ia. Ola i o leo skaulanga ma senga o ki a kongo e sau le vai sai ko kongu, maka amilo le loko a. Ia, ai o mako po e koe sau ma whaile kalo e whapai ai ia, le maoko ka mai kai taa. Sa whaile mawhakanga au karwo le moku i ngei o pākele sa le longa. Sa whai mai ngi mako. O kalo ka whanguanga o mawhai ka longa i le malae ma. Ka misia ia so uru masau. I ngei wa i ere kona ngala usikoa ia aso ia i wa onga longpulok. Ia, ai o mai lau kalvo, o ka fia o fai mai i ngei, ai le i fai ale pāle ma sa malai o male mene. Ia ngei asu, o se kai au fau, ma o vai loa ngei, ma palauli ngei. O se amakanga fau, koe fai le lau mua, koe la langa le a onga samara ka pike, e ala le a onga lea. Mika ai wha kai o le puleanga, ka fia i ka mai kai sā, pākele ma le au whengaluenga. Ia e mai se ia, kai fongo ma lau le a puki ma lango o kupu ai mea ngei. E se foi arpi ko ngu ngei vai loa. Ia. Le la koe, kāle maka le vai o le whako kua i aro ma whangau. I le lau mua leo St. John Bosco. Ia. Sua foltamā, ma le alo ma le angang pa ia. Le tua fio mai. O eo le amatanga. O eo le o ngā tono. O eo le iunga o le mātou tau ma whainga whāle tangata. O e lava le alefa ma le o me ka fio mai. Pa ule tano o lau kalasia e wha ia le nei whale a o ngā fau. A wā alo ma whanau o le tūmalo ma le mātou nu. Ina ia toi whaile mātou ka pite wha katoliko, toi mai alo ma whanau e mau le whātua. Ia sau lau whamanianga, ia saunga le mū, alo ma whanau e solia ele ma whanua nei. Ia maua le oli fie tamai taisa, whai a onga mātua ai whasilisili
e oli fia o alo ma whanau. Le tamae, e le ai se mea mātou te mawhaia, pe a le ai lau kalasia. A fia o mai e whapa ia, a fia o mai e alala le mātou lau mua, nei tai au e whaavavau lou lava suafa, le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Te o ngai a Sister Hiu, le mātou pule mai Australia, lava toi se whamtalanga ai oti la na fionga lipini. O le viinga ma le whaftai e fo e lau fio le tua, le neinga luenga ua whaiwina. Moli le whaftai le fionga i le au Cape Paul, sa maa alpuleanga, mo le toe langa ino le ngeinga luenga, a walo ma whana o palaudi. Whaftai pa te le Asio, pa te le Andrew, pa pele mtanga luenga ma le i tono palaudi nei, mo le te tala ino au tau e lele mātou te solia, a walo ma whana wia. Talo ina e whapea o na tupu o laola, wa wha Gary Siano ina, ta maito ne pitanu, ai mai se mtanga luenga, i le kalesia katoliko, e ala i kapite, pe un saunole fionga le pikipo. Ia veali nei whale aonga, maala e wha tupu tele nailo lato whātuatua, ai mai se mātou o le ao ina nei whanau. Ia manuia lava nei aso, whaftai palauli, moro tau whaaloalu.